Selamat kembali. Okay. Selepas berapa bulan Mak? 8 8 bulan. Ada masalah teknikal sikit. Okay, podcast tak buka. Kita orang nak kita orang datang dia tutup. Balik. Bila nak booking je penuh. Penuh. So 8 bulan. waiting list. So memang happening lah KL Podcast ni sekarang. Betul. Tanya KL Podcast, okay. Masih dapat host mic dapat. Nasib baik dia simpan lagi. Okay, so kita kembali ke Make It Happen, episod ke-8. Yes. Episod ke-8 selepas 8 bulan. Memang ada ong lah. Yes. Memang ada ong. Maksudnya yang lepas ni 9 bulan. So 2027 bulan berapa? 3-4 kita akan kembali ke episod 9. Lagi 9 bulan. Okay. Hopefully tak lah. Kita try konsisten lah. Okay. Kita sedang konsisten sebab kita tak konsisten lari. So kita try konsisten benda ni. Okay, so who do we have today? Ikmal. With us for our 8 months anniversary episode. I think basically what happened in dalam 8 bulan tu macam-macam terjadi. Macam-macam terjadi. Ni kan kita pun ada macam relax sekejap. Kita pun ada busy sekejap. Betul. Went here and there. Betul. Kita ada juga pergi Seville. Ada Baru-baru ni kita ada pergi Gold Coast. And then baru-baru ni juga Score dan sebagainya kan. Macam-macam berlaku lah. Yep. So banyak benda yang terjadi. Banyak juga atlet-atlet yang telah membuat apa nama ni? Personal PBPS. atlet-atlet yang terkorban. Terkorban pun ada. Betul. Berapa saat je? 4 saat je kan? Jam. Okay. Kita boleh cuba try kupas sedikit demi sedikit di episod ke-8 ni lah. Kita try ni. Tapi kita ada 3, 2, 1. Kita ada Haziq Hamzah dan Amin atau lebih dikenali sebagai Mino. Haziq, selamat kembali ke Make It Happen selepas kali kedua. Penampilan kali kedua. Maknanya saya punya kehadiran dinantikan. Betul. Dirindui ya. Betul. Jadi memang kita orang bila kita orang nak buat balik tu memang kita orang ingat Haziq Hamzah lah. Padahal ada orang lain. Haziq selamat. Tak ada lah, tapi I mean since episode because bukan I mean Oh, okay. bukan. Jangan lama kan. Last appearance awak di Make It Happen pun is the first episode of Make It Happen. Betul. So dah agak lama lah gap. Faham. Maksudnya dia selalu awal dan penutup. Bukan. Also we have Mino. Yes. So Amin yang dikenali sebagai Mino through dia punya social media lah. Yeah. Kepada yang tidak mengenali Mino, anda dah mengenali dia. MINNO boleh. Tak tahu ada triple O. ada banyak O dekat dia punya Instagram. banyak O. Nanti korang search je lah. Okay. 303 Marathoner katanya. Itu kita kupas nanti. Alright. Okay, so kita kacau Mino dulu. Boleh? Sebelum kacau Haziq. Haziq macam orang yang boring. Boring. Ini kita cakap Mino. Kau prop je. So Berkat. Betul. Pindah rumah Haziq. Okay. Alright, Mino. Kiranya rancak jugalah. I think it happens in Gold Coast. Sejak ni. Kau membuat 3:03 marathon time. Jadi kita start dengan when you start running. Selalunya background lah. Just briefly. Kita sikit lah. Terus sedikit pasal kau kan. Bila Kau macam mula berlari. Sayuti juga ke MSSD nombor 3? Okay. Right, nama saya Mino. Saya start lari I think right before COVID 2019. So baru lagi. yeah, betul. And then masa COVID tu saya rajin ke Lepas tu ada like a short break between I think 2022-2023 at that time. Pre-C ke Okay. Saya break injury ke malas? Malas saya confirm. Saya jangan overcome lah. Okay. Masa tu lagi laju dia. Lama kau break tu daripada 2 tahun ke Kau break dengan siapa? bukan. Break lari. Oh, Okay. So dalam 2 tahun ke lah. And then at the start of 2024 tu baru macam consistently running balik sampai sekarang. Ya, apa yang memotivatekan kau tiba-tiba nak consistently running? Kan dia break tadi? betul. Satu break. Yelah. Orang selalu PB bila dah break. Betul. Tapi actually
waktu tu sebab RTT first. RTT, Ya, Run That Track. Run the track. Betul. Awak participant ke? Saya bukan participant, saya crew je. Awak training untuk menjadi kru. Betul. Saya must check kat tepi tu. Dia kan tak lari. Saya So, dia jadi relax crew. lah. Okay. Tapi actually Ini jap, sorry. RTT yang pertama. betul dekat Bangi. Yes. Kajang number 1. Kajang number 1 bro. So basically that event tu actually what macam orang kata spark the interest back. So Ataupun eye opener. Kenapa dia tiba-tiba spark itu? Sebab dia Nampak berada, siapa lari time tu? dia berada di Kajang. Tak dulu. Siapa Haziq pencari? Hamzah. Sebab ada. Tapi Haziq Hamzah kan tu berarti. Saya ingat sama sebelum nak kaput time tu. Boleh ekspresi. 16 je dia buat. Actually more like sebab event tu it's the first time, so kita jadi crew and then the friends also running there, so macam and I think it first like macam rasa macam community base yang can get bigger lah, so the vibe and atmosphere hujan lagi time tu, so Apa jadi event tu? Siapa tu organizer dia? event organizer dia pun take a break kan. Saya bukan 2 tahun lah. Nanti kan Memang seketika penyelesaian. So basically RTT tu lah. RTT tu lah. Okay, so spark the basically, interest back. I mean like, okay, you started 2019. During waktu sekolah-sekolah dulu memang tak pernah lari lah. Saya Main berlari. bola ke, main Bersukan rugby lah, ke, sukan main bowling khusus. ke. Okay, so saya suka, saya berlari. Tapi saya tak power lah. Saya tak pernah wakil sekolah apa. Okay. Wakil rumah sukan je. Itu biasa. Saya pun Boleh menang. makan. But at the same time, saya atlet sekolah lah. So, saya main rugby dulu. So, pencapaian terbaik masa tu actually pernah Berada di bench. Ya, betul. Saya pernah wakili Selangor MSSS. MSSM. Walaupun saya bench player je, tapi saya Selangor bro. Selangor faham. Selangor MSSM kira power lah. Betul. Kiranya paling-paling yang awak tackle pun bench tu je lah. Betul. Jadi saya banyak bawa air je lah tengok. Faham. Okay. So itu je lah pencapaian terbaik saya time sekolah Tapi tu. actually untuk berada di bench rugby Selangor memang susah mas, sebab Selangor high performing in terms Faham, of ya, rugby betul. 15. Betul. And that time dapatlah nombor 3 MSSM. So Oh tapi kalah kalah Kiranya dengan- adalah si Kal- medal semua. Betul. Ada Sebab pencapaian lah. even though budak-budak sub pun mesti akan dapat juga kan. Betul. Semua kan. Faham? Okay, so menarik. So basically ini another story of macam kira how to say, not yang atlet-atlet punya story. Betul. Ini pelari-pelari biasa normal seperti kita Seperti lah, community yang menayang kan. naik slowly. So cerita lari kau ni kau terus 2019 tu terus buat marathon ke? Macam mana? So macam mana perjalanan marathon kau? I mean you specialize in marathon. I mean Yeah, I would say myself marathoner lah. okay. Oi. So memang kau tak Oi. minat 5k. I mean the shorter distance kau kurang minat. Is it? Yes, tapi masa start tu actually sebab time to study final year. I see. So basically just want to tick off bucket list. Which is marathon. Half marathon. Masa itu macam half marathon lah. Marathon Okay. macam impossible tengok 42 kan. Okay. So register ke LSM, tak training apa, pergi 3 jam suku. 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 Betul. Half marathon. So basically sorry. So almost that's berjalan. Marathon lah. Yeah, tapi kita start dari bawah. That is Faham. 2019. 2019. Yes. Oh, That is the okay, year before lah. COVID. Yeah. Okay. So lepas daripada tu macam bila kita dah tu the algorithm works kan. So apa Instagram semua tiba-tiba start tunjuk Run Club, ada Munir. So ni are people yang bagi Munir 84. Inspiration. betul Munir 84 yang bagi apa orang kata Share Munir. sharing knowledge lah kat faham. social media, kat Twitter masa tu. So Munir 84. Shout out. MUNIR OOOO. Tak. Bukan. Bukan. Itu saya. Sorry. So Atau lebih tinggal Yeah. sebagai imam. Ya, Imam betul, Munir Imam di Munir. Keramat. Imam Munir ni dulu before COVID memang popular sebab dekat Twitter dia banyak share. I mean close to Haziq Hamzah juga dulu dia lecturer. Oh, Dia memang ilmiah. Dia ilmiah sikit. Sharing dia memang all in graphic and all very scientific lah. So Tapi kalau zaman tu grafik bukan AI bro, mesti dia buat bukan sendiri. sebab dia lecturer. So dia tak pergi kelas semua, dia tak buat. Faham? Itu tu dah habis. Tapi sekarang yang imam famous Imam Ihya. Bukan itu nama bapak dia. Okay. Sorry. Okay, so consequent to that, So dia macam spark interest lah. So basically daripada sharing Munir dengan seangkatannya waktu tu, so dapat knowledge. knowledge dan start training consistently.
And in the until correct way. 2021 correct way. Faham. Cuma lepas tu saya ada macam Break. ya. Sebab punca break tu sebenarnya actually sebab gagal kita Dalam tempoh satu kejutan. 1 jam 40 minit Oh, marathon. dekat Ada TT kat Monster. Keramat. Oh, Ya. awak berdua memang dah mengenali salah satu sama lain dengan dalam masa yang lama ke? Saya kenal dia tahun 2021 lah. Oh. Baru. 2021 tu So, baru. kenapa? Sekarang lama. Briefly cerita apa yang terjadi yang buat awak nak take a long break tu? Sebab kecewa lah bang. Kecewa Kiki. Basically sebab time trial half marathon. So, and then the target at that time masa tu 1 jam 40. So 1 jam 40 ni kira power lah time tu kan. Ini yang tak di event time tu Tak ada buat event, dekat betul. buat dekat mana? Di Timangsa. Oh, okay. So Haziq adalah Haziq DJ Pacer. DJ Tapi dia Pacer. lari 2021 Haziq pacer awak. betul. Oh. Tapi dia lari mundur time tu. Dalam Maknanya dah lama lah kita Mengenali. Ya. Lama dah mengenali. Okay, kita lupa tadi nak introduce Mino ni basically ialah walaupun kita dah tahu story dia sebenarnya sekarang adalah pacer bagi Puma. brand Puma. Puma. Ya, Yes. Puma. Season ni awak Season jadi ni, pacer. betul. Next year awak atlet. InsyaAllah. InsyaAllah. Kena buat 24742. Okay, Boleh. Timing cici. Baru boleh jadi Mari coach. kita berpindah kepada orang sebelah saya yang tidak perlu lagi Dia introduce. diintroduce lah. Pressure. Haziq Hamzah. So basically apa yang wow dengan Haziq Hamzah this year and then up till sekarang dia masih the reigning Champion. not to say champion lah, the reigning guy yang pegang timing Pegang. laju Terlaju tahun ni. fastest marathoner. Yes, for 2026 to date. Betul. As Sampai today. hari ni lah. Aku esok Mino buat lain kan. So Okay. apa? 226. 226 52. Alright. So basically Haziq, let's talk about that 226.52. Okay, Seville. Seville Kiranya Marathon. bila you start tahu yang you akan lari Seville? Okay, so tak ingat exactly bila tahu Seville tapi quite early jugalah. Mungkin dalam ada 12 minggu awal kot. Yeah, I 12 think minggu in ke November. lebih Before kurang lah. December. So memang dah target itu is the next A race lah, ujung tahun Disember tu. Dan boleh kata hujung tahun 2025 baru start dapat shape yang bagus. Bila start buat Langkawi half marathon sejam 12. Lepas tu fastest time marathon kat Malaysia 239 dekat Pening. So time tu 238. 238. So jadi time tu tahu in a good shape lah. So just maintain the momentum sehingga Seville which is in 15 February. Jadi maintain training macam biasa. Cuma rasanya saya pernah kongsi juga 3 minggu lah sebelum Seville tu ada sedikit masalah lah, start tak sihat. Jadi terpaksa ambil rest lebih kurang 4 hari tanpa intensity running. Jadi macam saya cakap sebelum ni, kita jadi risau lah bila kita tak lari 4 hari kan. Jadi macam banyak ke fitness yang akan hilang bila kita tak lari. Tapi bila kita start balik, memang awal-awal tu berat sikit. Tapi Alhamdulillah momentum tu cepat untuk pick up balik. Sebab body memang dah biasa dengan high volume, high intensity. Dan Alhamdulillah Seville berjalan dengan lancar. Tak adalah lancar 100%. A few kilometer lah sudah start drop pace sedikit. Tapi berjaya lah 2 jam 26 personal best. Dan berjaya shave 3 minit daripada Tokyo Marathon tahun lepas. Jadi 239 32. So actually I mean you mention yang ada hiccup and ada masalah technical in terms of race and health 3 minggu sebelum, betul? betul. Jadi going into the race after yang tak sihat punya period tu, what was the initial target in mind? Apa target yang sebenar yang actually you set before after dah ni, I mean before and after lah, maybe you can share how much it changed your target. Before and after tak berubah banyak lah. Still
wanna hit below 2 to 5. Sebab tu race day tu pun kita memang main pace bawah 3 minit 25 saat untuk setiap kilometer. So kalau berjaya maintain pace tu sampai habis, kita akan dapat lebih kurang 224 atau 225 lah untuk marathon. Cuma biasanya memang macam tu lah. Apa yang saya target, saya akan tersasar sedikit lah. And macam daripada kita, saya ingat lagi first trip kita pergi Sydney Marathon dengan A6 2023. Target bawah 2 jam 40, tapi dapat 2 jam 42. 42. Siapa ada 41 lebih kurang. So tersasar seminit 2 kan. Lepas tu pergi Osaka pula, kita target 2.35. That one seconds. Yang 5 sangat. lepas 2.35. 05. Lepas tu pergi Gold Coast 2024. Target bawah 2.30. Dapat 2.31. Lepas tu Tokyo target bawah jam 23. Tokyo tu actually kita target 2.27 lah, 2.27-2.26. Tapi dapat 2.29. Dan So lepas ni target 2.12. so lepas ni kena target world record dia orang. Baru tak tersasar. Gila. Tersasar. Faham? Itulah dia. Tapi itu ego lah. Macam biasa kita kena ada expectation yang okay, kalau tak dapat ni at least second pun kita tak ada Meaning lah. you always Plan B lah. Meaning you always set your bar agak tinggi lah, so that you climb the mountains high. Yeah, so that's why walaupun tak dapat apa yang kita target, still a personal best. So kita nampak progress lah. Macam saya selalu cakap, paling penting is progress. Tak kisahlah berapa saat, berapa detik pun, at least kita tahu kita trending towards the right direction. Kau bayangkan kau dah training berbulan-bulan, kau dah korbankan banyak masa, lepas tu mandi. Lepas tu yalah, ada benda yang kita dah korbankan lah untuk satu event tu, tapi tak ada hasil. Dia akan buat kau demotivated. Dan 2 tahun break tu. Itu contoh yang baik lah. So itulah, at least bila kita nampak progress, kita bersemangat nak terus kejar. I mean like macam Haziq cakap tadi, your initial target is always you tersasar sikit lah. I mean that is important juga, where you bounce back from that. Betul, and you nak get that in your next marathon. Betul. Itu adalah Itu yang tersasar sikit. Bayangkan kalau tak adalah banyak. Pernah je macam kita target untuk Berlin last year. Oh yeah. Berlin is one of my worst race ever lah. Tak tahu, my body memang tak respond langsung on that day, and then campur pula the heat doesn't make it any better. So memang nampak lah beza dia. Lepas Berlin tak rasa nak lari langsung weh. Memang Demotivated. memang demotivated lah. So that's one example lah. Bila kita tak dapat apa kita nak, memang kita Can tak we ni. quickly go that, sebab kita tak sempat bertanya Haziq, and Haziq probably tak pernah dapat share dekat halayak ramai tentang what happened between that period, that Berlin and Stat Chart where you did not finish, and then in a couple of months lepas after that DNF, and then the road to Seville started. So Maksudnya from last year tu the graph was declining, was okay, decline, and then went up back just a matter of 1 month. So what happened between that period, and macam mana you able to bounce back just like that? I mean, saya rasa it's a short time lah, because of course dia double threshold. dia double disappointment lah after one and another, right? So of course you're double down. At least itu ambil masa lama untuk you. Macam ambil 2 tahun, probably 4 tahun untuk kau. Contoh. So how do you So itu deal with that? one of the darkest time juga dalam aku punya running, dalam siri competitive running aku lah so far. So memang sedih, memang down. Tapi macam right after interview dengan Arena after the race pun aku cakap benda yang
it's normal lah dalam race ataupun dalam hidup ni, kita tak selalu dapat apa yang kita nak. Kita akan eventually sampai satu masa kita akan gagal juga. Betul. Dan aku bukan first time gagal pun, so aku faham dan terima. Tapi apa yang aku buat selepas tu yang akan menentukan apa trajectory yang seterusnya lah. Macam aku cakap, winning is a habit, losing is also a habit. So kalau kau dah 2 kali in a row kau have bad race, kau kena buat something lah. Kau kena quickly turn thing around supaya kau tak stay in that loop of failure lah. So How do you make the turn? That critical turn, shift of mind. That mindset. That mindset. Macam mana? What? I mean, of course there are a lot of things and banyak faktor-faktor. Probably can come to maybe kawan-kawan banyak support ke, atau is this your mind that memang you dah train for so long that you're able to quick turn failure into grinding towards a success? I mean, is it memang dah lama dibina mindset tu, atau macam mana? Maybe people boleh cuba belajar. Aku rasa mindset tu tak adalah memang ada dalam diri aku semenjak aku lahir ke apa. Tapi the way we think sebenarnya kita boleh cultivate from a lot of things lah. Macam kawan yang kita selalu lepak, ataupun buku yang Izzat Aiman. tu banyak nak lepak bro. Penat bro. Okay. Shout out Sorry tak ajak. Nanti kau lemak. Okay, cultivate sangat lit. Yes, so Dengan orang-orang yang kau yes, okay. like-minded people lah. Macam aku cakap sebelum ni, kalau kau lepak dengan orang malas, kau jadi malas. Kalau kau jadi It's dengan who orang, you surround yourself with lah. yeah, so kalau kau lepak dengan kawan yang macam, it's okay Zik, macam it's normal. So diorang faham keadaan atau situasi yang kau lalui. Dan itu kita boleh pilih lah siapa yang kita nak kawan, Jalan. apa jalan yang kita pilih. So lepas tu kita boleh kita boleh buat pilihan untuk cultivate kita punya mindset tu from podcast atau running content yang kita consume ke apa-apa. So mungkin aku aware pasal benda tu, so time aku down tu, aku tak dwell in the failure too much lah. Aku macam, okay, it's not what happened to you, it's what you do to what happens to you. Kau tak boleh jadi reaktif, kau kena proaktif and buat something supaya kau boleh turn things around as quickly as possible. So lepas tu memang aku very macam cakap tunggu bas 2 jam, bukan 2 jam, berapa jam aku tunggu bas 3 jam. 3 jam time aku DNF tu. Kau tunggu 3 jam? 3 jam aku tunggu bas. Lepas aku DNF, Baik kau balik jalan Kelang lama. Itulah, kalau aku jalan kaki pun sampai sebenarnya. Okay. Hazman. Azman jalan resolution lain. Dua cerita berbeza. Dua penyiksaan yang sama. So time aku tunggu bas 3 jam tu, aku dah already plot my next comeback lah. In that moment itself. In that moment itself lah, aku dah plot lah. Okay, memang aku tak nak berada dalam posisi tu lagi. And sebab You don't want to be dia tak best lah. Failure memang tak best. Tapi kadang-kadang kalau kau jadi kat kau, you learn and you macam Bounce back lah. And kalau kau tak pernah rasa gagal, mungkin kau tak dapat that fire untuk kau berjaya lepas tu kan. So memang aku dah plot. So memang after tu memang cakap apa, buat lot of research and then grind time lah. Memang demon time lah lepas tu. Memang 180 week to a few weeks aku buat. So turns you into a different animal terus lah. I mean, you can say. Very interesting story on how Haziq punya mindset boleh tukar dia ke I think macam orang yang lain. Masa yang satu pendek. failure satu lagi to manage the expectation of everyone during that time kan. Yeah. Everyone was- People are looking for Haziq. Haziq, Haziq here. So I think we learn a lot from that. Kalau kita tengok tadi macam mana Mino tengok Haziq time dia explain buat wish. God. And I think korang kena very, I mean aku rasa benda yang Haziq dah build dalam otak dia ni adalah
10 years in the making. So Yeah. I mean don't be afraid to fail. Knowing Haziq, I think Don't be afraid to fail. memang betul-betul dia power is the mindset. Mindset, yeah. I mean he's known for it. Yeah, very. Dia akan adjust terus. Dia tak nak down ni lama-lama sangat. Okay, so back to Mino balik. Dia tak nak down 2 tahun. 2 tahun. Okay. 2 jam. 2 jam. Okay, I hope if you down also this 2 hours lah. Okay, I was down. Okay, Inilah kita pergi to Gold Coast. Mino punya marathon journey. Marathon journey. Okay, before we go to Gold Coast, I want to know just bagi tahu from what marathon time previously before 303 di Gold Coast, berapa timing marathon sebenarnya? I mean sebelum the new PB. Tadi 3:15 half marathon 2019. Yeah. So and then what happened next? Your next marathon bila? So next marathon is actually the debut lah. Debut. Yeah, Okay. 2024. Oh, so lepas break 2 tahun. Yeah, betul. So your next was the Yeah. marathon. Okay. So pada dapat Spark RTT tu, Spark. yeah. So the whole year tu Spark. actually the main goal is to debut marathon and then finish sub 4 lah. So that's the Biasalah goal. the general general so masa doing debut. 1 bulan 1 2024 tu lah goal saya letak. Okay. Saya nak buat Di sub 4 KLSCM. Di KLSCM. Do you make it? Ya, so basically masa KLSCM tu saya buat 3 jam 48 minit 43 saat. Okay, debut 3:48 is quite quite a decent time lah. I think it's more than average lah. Betul. Sekarang ni lain lah. Kalau 24 compared to 26, sekarang sub 4 dah. Very very awam. Macam semua orang boleh buat. Everyone can do it. Yep, sama macam sub 2 HM, right? So and then moving forward. Then moving forward, next marathon is pada tahun 2025. So 1 year after your debut is your second marathon. Betul. Memang exactly 1 year. Oh, 1 year after. Ya. KLSM juga. Tak, saya buat dekat Kuching tahun lepas. Oh, Kuching tahun Marathon. 2025, betul. Kuching Marathon. Berapa timing tu? Kuching saya berjaya buat 3 jam 19 minit Wow. 26 saat. Daripada 3 jam 3:48 ke 3 jam 19. How many minutes? 29. 29 minit. Pernah ni ke? Pernah cek urine apa semua? Memang kantor yang punya. Banyak gila. Banyak. I mean shaving, nak shave macam saya memang jarang shave. Nak shave marathon time that much. Haziq, kita go to Haziq balik. Is it normal you shave more than 20 minutes? Yeah. Is it normal? Usually kalau kau as a beginner, pasal kau start running, first few marathon tu kau akan share banyak. Lepas tu bila kau dah start go maybe dah go below 3 hours ke, dia makin sikit kau okay. shave. So tapi still lah banyak lah, Still banyak, 29 minit untuk from dalam masa setahun lah, dia boleh kata. Adakah anda full time athlete? Bukan. Okay. Saya bekerja. Basically tapi dia macam pro athlete punya style lah, yang macam the marathon kan dia buat setahun Ya, dia setahun sekali. Something big like that lah. So you are very 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 prepared for that. Kenapa? I mean, okay, that's a good point where dia tak ada in between punya marathon yang dia boleh test water. So why once a year marathon? Why is that on purpose atau alamak memang lupa nak register bro? Dah get back with anyone ke? Dari break. Actually basically kenapa ada gap 1 tahun tu, basically saya memang decide untuk buat setahun sekali je marathon. Betul memang elite start. Betul lah. Macam siapa ni juga, siapa? Michelle. Yeah, sebab basically masa tu lah demand tu macam at that time even lari 80 km week peak week tau. 80 km peak week. Yeah. Was a demand. Was a demand, yeah. I see. So Memang the thing is sustainable lah untuk buat banyak marathon setahun. Faham. So adakah 3:19 di Kuching Marathon tu your peak week was 80 kilo per week? Tak. So basically masa Kuching 80 km peak week tu masa debut tu lah KLSCM. So itu memang basically just try to time do. Yeah. 2024. Okay. And then masa Kuching dah start trying to implement high volume. So masa tu high volume is 80 km tu is instead of peak week dah jadi average per week. So berapa pula?
peak week untuk Peak week. kucing? Kucing masa tu basically 100 tepat. 100 100 tepat. kilometer tepat. Betul. Oh, dalam beberapa minggu ke apa lari 100 minggu? Ada dalam 2 minggu, 3 minggu. 2 minggu. Ah. Tapi approach yang Peak week ni selalu bila? peak week ni asas 15. Itu PKL. Shout out Muhammad. Shout out PKL. JD Nike. JD Nike PRC. Okay, sorry. Peak week ni selalu before your taper lah. Selalu the general rules sebelum Sebelum race day, ya. So basically peak ni where you memang you run last push lah. last push and you run the most, you punya long run paling banyak 35 kilo blah blah blah, lepas tu you taper down and then you come fresh on race day. So my question is approach dia sama ke technically yang 348 dengan 319? Different lah. So Different basically high volume, and then masa buat 348 tu quality session 2 je. So Okay. basically satu Quality speed session means workout. workout, Okay. satu speed workout dan satu long run. Alright. So ada 2 je lah quality session. Okay. Tapi masa kucing dah implement 3 quality session dalam seminggu. So ada 2 speed workout and then ada satu long run. Yeah. Lain training ada QC Yalah. quality. Quality control. Okay, moving forward. Ikmal nak masuk tadi Gold Coast. Macam mana boleh jadi trip ke Gold Coast ni? Macam Selain nak ikut Aziz. Betul. Aziz memang dah senator lah. Dia tak payah apply visa. 3 tahun straight. Bro, kita 4 Australia bro. Oi, 4. Okay. Orang dah jadi permanent resident ni. Betul. Tak jumpa dah kita. Okay, how did the idea of Gold Coast came up? So basically lepas tengok last year lah, sebab last year TRS actually pergi dengan lebih ramai orang. So Bawa TRS. saya So mana train tiap tahun makin ramai pergi tahun depan tak tahu lah berapa. tahun depan buat satu bus tu. Bawa bas Tahun depan kita kena awas. Shout out. Awak. Shout out Westa kan. Shout out Topet. See you next year Topet. Alright. Okay. So yeah, basically sebab tengok semua orang buat achieve a very good time, and then feedback daripada semua orang pun macam very flat course. Cuma maybe the downside is very heavy wind, tapi it's very minimal lah compared to the upside yang kita boleh dapat. If So Nijia does 227 means it's a fast course juga lah. yeah, betul. So So 27. and then adalah seorang coach ni, saya borang anda kat crowd, dia kata dia Jawab saja ke? lah. Betul. Oh. Dia megat. Jadi So basically dia suggest lah, next year kita pergi Gold Coast jom. Tu saya pun macam okay lah, boleh lah, boleh consider masa tu. But at that time tak adalah rasa macam actually we're going to do it kan. Cuma Sebab the cost tinggi yeah, there's a all lot the of cost things. and everything. But then we decided to just register and then see how it goes lah. So You make it happen lah. You might betul. Jangan nangis. Shout out Mino. to Dulu kita Okay, so basically, Gold Coast ni, did you like really go there untuk that timing, or the timing was actually different and you got better? What was the goal in mind? Yeah, what's the goal? Okay, so actually to be honest, the goal actually sebenarnya nak try the aim sub 3. But masa first time sekali buat. So basically untuk angan Mat Jenin lah. Mat Jenin. Ya betul. So and then after few race this year, I mean baru race 2 kali je sebenarnya sebelum Gold Coast. So first is Subang. Kaput. Mimpi tapi kaput. Tapi Subang bulan berapa? bulan 2. Bulan 2 tahun ni. Tahun ni betul, Okay, 2026. before puasa. So that one is like the first indicator lah yang actually sub 3 ni sebenarnya tak realistic lah. For now lah. For that time. For that time, betul. And then after that, break puasa raya, and then baru start training balik. Puasa? Ya, puasa. Puasa tak? Cukup, sorry. lah. And then next is Pantai Remis. So Antara Miss bulan apa? bulan 5. Bulan 5. Antara so Miss Perak. Perak. Tu saya pergi situ lagi kaput. Lagi teruk dari Sebab apa half marathon? ya betul, saya buat hamil. Kenapa asyik kaput dia? Kau Habis kau. apa punca dia? Adakah Is it training? Is it Basically body condition kot. Kalau macam Subang tu define memang body condition?
Macam Subang, we already know that It's hilly. it's hilly, yeah. It's So, a hard place to do timing. Okay. yeah. Adakah sebab kau tak taper time kau buat event tu, atau kau What do you think? What do you Ada think you short did wrong? taper. overtraining? Ayam Subang memang rasanya memang tak cukup power lah. Okay. Tak power. Pantai Remis tak power ni. Sampai Pantai Remis tak power. Tapi Pantai Remis saya rasa macam the main factor is Pergi dengan Noel. Bukan. kesian. Actually cramp lah. Tapi saya tak nak jadikan alasan. So basically memang tak power lah. Cuma cramp play a factor at that time lah. Okay. So Gold Coast ni power ke tak? Okay. So, tapi memang Pantai Remis tu memang solidify yang sub 3 memang tak realistic lah. So Meaning you came to Pantai Remis with the hope that we can see like if actually it's realistic ke tak. Sampai Pantai Remis kau target berapa actually? Dapat berapa? Actually between like 131 ke sub 130 lah. So itu macam the goal. Tapi masa lari pun actually sebelum cramp tu the pace was on pace until what 132.5 juga, 132.30 macam tu. Lepas tu cramp dah jalan habis lah. Jadi apa? Jadi finishing time 138 tak ingat sangat. Jadi kenangan terus. Jadi betul. Tapi tu sebenarnya laju juga Betul. Kawan-kawan semua laju. Satu tiga. Jangan nak down. Saya dapat lagi. Okay. Basically just now bila kau cakap pasal yang kucing and all tu, ada changes in training. Untuk Gold Coast ni ada changes ke atau kau stick to that kucing ni? So basically so far lah dah baru 3 marathon block. Setiap marathon block saya akan implement benda yang what is working last time and then saya tambah benda baru. Faham. So for Gold Coast ni the biggest thing yang saya buat ialah strength training. So masa kucing saya buat, tapi saya buat once a week and then bila saya lupa saya tak buat dah. Tapi masa Gold Coast ni Main sikit lah strength tu. Ya, betul. So saya memang put emphasize lah waktu Gold Coast strength training ni. So basically minimum saya buat 2 kali. Ada minggu yang saya buat 3 kali. So favorite workout adalah squat lah. So basically isometric punya holds lah. Sebab dia easy on Apa Mino cakap itu cross check Aziz. Okay ke Aziz? 2, 3 Okay. Cuma kau berlalu komen. tak, cuma depends lah apa intensity strength tu dia buat. Kalau satu session berat seminggu Normally sekali, berapa Aziz strength session? I mean generally usually one is okay lah. Once is okay. Tapi kalau boleh buat twice also. so long that one session you do completely lower body core kan? Yes. The goal is to get strong from the strength session without interfering with your running. The main priority is the running. So you can't abide running, doing strength lebih. Yes, kau tiba-tiba macam nak main high rocks pula lah. Banyak sangat strength tapi runningnya jadi Cici. So priority is running lah. Macam kau punya Gold Coast, okay. Now we go into the marathon itself lah. Does the marathon goes into your plan? I mean like based on your plan, according to your plan ke, ataupun ada macam hiccup sikit kau pun ada jalan kat situ? So macam tadi Pantai Remis didn't happen well. Masuk datang dah sampai Gold Coast, goal in mind, and then how did Goldie. How did the marathon go? So masa sampai Gold Coast pun still macam ragu-ragu actually berapa goal time boleh buat. Tapi macam Range masa tu macam maybe on a very bad day Tapi aku 3:10 ingat kot. kau cakap sub 310 lah. 310 is like macam on a bad day lah kot. 310 pace berapa? Sub should 310 be pace berapa? What was target pace? 428. 427, 427, 428. And then like I think kalau on a very good day 305 lah somewhere. So but masa on the race day itself, macam sebelum lari tu dah baru decide lah macam somewhere nak lari lah. Betul. Baru decide nak lari 307, 308. So that's the pace yang average pace yang saya aim lah on that day. On the race day baru decide. Oh, so kiranya kau start dengan pace 307, 308. Lepas tu kau pick up the pace lah sebab kau end up finishing 303. Betul. Ya, macam mana Macam mana execution of the race? Macam mana because kau that pace? 6 minutes, 5 minutes, that's a lot. Betul. Meaning you should be running negative split. Kalau dia cakap dia start 307 pace.
Ceritakan. Okay, so masa first 5km tu je actually follow pace. 5K? No, first 5km. So naik share Satu lah. iPhone. Masa actually macam tak adalah naik share tapi it get faster lah. So up until at Are you in a pack or It gets you fast- run alone? It gets faster because Body macam feels body feel, yeah, I that's see. how the Good. macam that's the effort yang rasa macam kita train waktu long run tapi the pace is far faster felt than easier. yeah, Rasa senang sikit sebab sejuk. betul Yeah. sejuk. And then ada pack lah, I think saya dah lari dalam pack nanti 25 macam tu. Oh. besar pack. Berapa ramai dalam pack? Besar tapi tak sebesar. Yalah 20-30 orang tu. Tapi memang Gold Coast popular. Actually even the the three Sub 3 pun Yeah, 3 sub 3 the Macam- biggest lah. macam sub 4 kat Malaysia. 30 to 40 pack that- people ada dalam tu. That's how crazy and actually makes you easier to run a marathon. Betul. You felt effortless lah. Okay, terus. Tadi dah makin laju. Yeah, so and then I think like macam 20-21 tu the pace macam suddenly macam it just get Better and better. betul. Yeah, betul. Tapi macam cliche tapi betul lah sebab I think Sama sini boleh, klise boleh. sebab most likely sebab badan kita dah dalam optimal working condition kot. Dah Okay. warm and everything, temperature pun masa start tu betul-betul sejuk, berangin. So around that is around 1 hour 30 dah warm, matahari dah dekat atas. Okay. So dah optimal body condition lah kot. So basically So macam tu. yeah, kau cross half marathon mark berapa timing kau? Ingat so dalam 1:32.50 macam tu. Maknanya kau punya second half is sejam seminit lah. So negative split. Ya, betul. Seminit. So memang basically negative split and it's the first race yang saya buat negative split actually. And kau tak ada drop pace langsung Ada. until the end. Banyak kat sebenarnya. Drop pace tu start after kilometer berapa? After last U-turn 37. Lepas 37. So That one final Oli rasa five. macam mana? Itu rasa macam lari langgar dinding bang. Oh, Lari apa? Sebab apa? Angin. langgar Angin. dinding. Langgar dinding. Mm-mm. But fine enough lah. 37 is where you Means, normally okay, ni cerita drop. kalau lah. Kalau kau tak langgar dinding after 37 tu, what's going to be your timing? Kalau actually saya maintain pace yang kat 37 tu projected mungkin dalam 302, 301. Still not sub 3 lah. I mean faham. during the race pun memang tahu takkan dapat sub 3. Yeah. Yeah, but Because the first 10 tu dah a bit tak slow, cukup laju lah. right? Yeah. Faham. I mean that's crazy man, how running lari dekat luar negara can Shave off banyak. shave off banyak macam tu. Dalam race pula tu you can immediately change you punya target because you just feel good running. You just Yeah. If- And Yalah, tapi I mean like, adakah sebab itu Haziq pergi Gold Coast 3 tahun 3 kali dah. tapi kalau macam even cerita pasal running overseas ni lah, I think a lot of people cakap yalah sejuk and all. Tapi at the end of the day kau kena check dekat body Training. condition kau juga. body condition, okay. Sebab ada orang yang macam memang laju kat Malaysia, tapi kat luar dia tak tahan sejuk Yeah. and all. So benda tu kacau juga dia punya performance and all. Apa preparation berlari dalam cuaca sejuk? Adakah kali pertama lari pada betul, cuaca kali sejuk? pertama. Apakah persiapan yang dilakukan untuk bersedia berlari dalam keadaan sejuk? I think macam Iqmal cakap, ada memang orang struggle, like Sanjay also dia cakap dia very cold in 15 km, dia feel freeze badan dia tak boleh lari, dia tak boleh nak ambil air, dia cakap sebab tangan dia beku. So macam mana you prepare yourself at Gold Coast? So basically sebab kita orang datang awal. So, Lah, Acclimatize lah. Acclimatize lah. banyak duit hari apa pergi? Shut up kau. Syahada. kita orang sampai Rabu pagi. Rabu pagi. Ya. Yeah. Dekat Sydney lah. Sampai Gold Coast Rabu petang. Oh, transit dulu. Ya, betul. Cik, perlu tak. Kau tak ikut. Tengok vlog dia je. So sampai sini dulu. Transit. And then petang tu baru sampai Gold Coast. And Hari then, apa? Rabu? Hari Rabu. And then like first thing first dah after settle down, like malam tu kita orang go over shake. Oh, malam tu lari Check out. terus. Ya, betul. So basically you dapat hari Rabu satu. Apa pura tu? Khamis, Jumaat, Sabtu. 4 kali larian di Gold Coast. Betul. And then that's why lah dia tak struggle with. Yalah, dia dah acclimatize lah. Actually struggle juga. Tapi macam I think Sabtu dengan Ahad is like the coldest day masa kita kat sana. Is it? Yeah. Oh. Awak Kita pakai makan glove. kita lah. Kita makan. Awak pergi kan? Awak pakai glove.
Time lari ke Apa tak? technical dia pakai? Actually saya pakai glove daripada KM1 sampai 16 kot. Lepas ke Lepas tu, 16 dah panas. jadi Syazman tukar-tukar. Tak. So basically saya letak hand warmer dalam glove tu sebenarnya untuk keep warm. So saya buang kat KM16 tu sebab glove saya dah basah. So hand warmer tu dah tak panas. Siapa glove awak basah? Sebab masa saya ambil water cup tu air dah masuk kan. Alamak. So glove tu jadi sejuk. Betul. Dan berangin. So Basically tak ada functional glove tu masa tu. So awak buang glove awak terus? Saya macam kan kat situ ramai supporters kan. So, Public glove dia. rasa macam bukan. Oh kan. Rasa macam ilik lah. Buka lagi letak kat budak. Kau letak elok. Tak maling. Tapi bagi budak Hamster ambil lah. Mana muat Nampak glove pada budak. Memang Hamster tengok. So okay, alright, that one minum punya story lah. I think Haziq also did Aziz you go. Haziq also did a thing Tak, ni macam tak tahu. in Gold Coast. So he actually did 110 28. 28. Half So that's the marathon. PB. PB. Yes. Alright. Aziz, kenapa tak lari marathon kat Gold Coast? Ramai tanya. Tiba. Sebab saya nak lengkapkan semua distance. Lari kat Gold Coast. Jadi Mr. Gold Coast lah. Yes, first year dah lari full, second year lari 10k, third year Dari half. half, next year lah. Double Fun run bro. Double bro, double. Okay lah. 63. Tengok. 63. Boleh buat double. So half marathon. Your first half marathon Overseas. Correct. Okay, so I mean what happened briefly? PB ke? Yes. PB. Tapi 110. macam saya cakap tadi, tersasar lagi. lagi. Betul tak? Dia ni memang Maksudnya suka targetnya sebenarnya Target 106. sebenarnya A-goal adalah bawah sejam 10. So kita nak 69. Sedap sikit dengar. Wow. 69. Tapi kita dapat 28 saat lagi 29 saat lah basically, kena shift barulah dapat 69. Tapi Jangan sebut. So nanti kena not suitable fortune tu. Okay, so basically your timing last year yang break record is 112 in Langkawi. 112.25. Dekat Langkawi. 112.32 ke something lah dekat Langkawi. And then PB. terus ke Gold Coast lah. Masa Seville punya half timing Tapi punya half. Kiranya dalam half. data dia. so actually betul dalam Seville Marathon adalah actually aku punya best half marathon time. Faster than Langkawi tu. Faster Berapa? Langkawi. Time tu 1 jam 11 Oh. lebih kurang. So meaning you did unofficially your half marathon best inside your Seville marathon. Yeah. Wow. So that's why nak test. Okay, what if I go all out? In the real half marathon race. Okay. So that's why I pilih untuk lari Gold Coast half marathon. Were you satisfied? Puas hati dapat satu. I mean of course you tak puas hati lah kan. I mean what was the puas hati sikit lah. I mean what was the race actually like, because first time lari half. I mean you tak pernah go into that. Aku sangat Sanitary. aku interested nak tahu pasal tu because ending kan Aziz tu so nak rasa vomit tu actually daripada KM berapa rasa nak buang. But actually jarang lah you vomit after race. Mana banyak kali Banyak. Nampak tak kenal. Okay. What happened? So memang race tu awal-awal aku pun berharap ada pack yang akan bawa sub 110 pace lah. Dan ada a few pack yang besar. First tu aku ingat aku ada follow this one female Australian runner. Nama dia Ruby Smith. Awak lari dengan dia tahun lepas. Tahun lepas 10k pun lari dengan dia juga. Tapi dia lagi laju lah. Tahun ni saya lari dengan dia, tapi dia macam pace tu dia tak bawa pace yang saya nak. Saya nak bawa dalam 3.18, 3.19. Tapi awal je dia bawa macam tu, lepas tu dia macam slow down sikit jadi 3.25. So saya break away lah daripada dia punya pack dan cari pack depan. Lepas tu ada a few pack yang saya tag along. And dalam pack tu juga ada this one Singaporean boy, Richard Hang. Richard is one of the fast marathoner lah in Singapore. Dia represent Singapore untuk SEA Games last year. Betul. So dia ada dalam pack tu. Dan saya ingat dalam pack tu ada brother botak
kepala bertattoo. So brother tu all the way, boleh kata almost all the way lah kita orang lari in that pack. Lepas tu saya ingat benda ni sebab saya rekod pakai Oakley tau, the Meta. Shout out to Ben. Nah, so hari birthday saya daripada Tobek dia bagi. So Thank you, Tobek. memang saya boleh record and see lah siapa pack in front. Dan boleh kata memang pace tu sharp all the way lah, 320. Lepas tu start second half of the race, lepas 10-11k tu macam pick up sikit tau. Jadi Makin laju. from daripada 3.20 tadi dah jadi 3.17, 3.15 pun ada tak silap dalam second half tu. Lepas tu dah tinggal lagi 3 ke 4k tu macam pack tu dah berpecah. Daripada macam besar sikit tadi dah tinggal 2 orang seorang kan. So lepas tu Richard pun dia pick up the pace after that. Did you? I did not pick up the pace. I maintain the pace all the way. Why? Was it too hot? Not really lah, because I think memang it's getting heavy lah. The leg is getting heavy, and then but luckily tak drop pace lah. Memang Just still Maintain lah. still dapat average 319 per K for the whole half marathon. And then rasa nak muntah tu pun actually bila kita dah dekat yang finishing line, kita akan start sprinting tau. Nak macam okay dah nampak finishing line, Yeah, dah 200 meter tu. lebih kurang 250 meter macam tu baru start muntah sikit lah. Kalau kau tengok video yang aku rekod pakai Meta tu, ada 2 kali dah awal. Adalah, brother sebelah dapat sikit. Tak, tapi aku memang target kat tepi lah. Okay. Dan bila sampai finishing line tu, aku memang terus belok tepi bro. Betul. Belok. Macam kena tarik kan. Terus Belok muntah. So actually aku perasan aku ada rasa nak muntah tu only bila aku pick up the pace. Memang aku start sprinting lah. So memang gut kau dah tak boleh sustain. Boleh kata aku minum air banyak sangat kot pagi tu. Tapi aku rasa probably it's just normal. Kau just push the pace. Yeah. Kalau It's aku always ambil like that. kurang air pula, nanti aku pula rasa dehydrated. Sebab So, you lari dekat tempat sejuk, you always tend to be dehydrated sebab you sejuk. kita rasa Rasa kita dah macam dah kita ingat dah suka air, tapi tak ni. Ni lah what happened to Jazz last year. Yeah, betul. Dia dehydrated. Betul. Mm-mm. So okay, satisfied with 110? Okay You're always lah. not satisfied, bro. Yeah, you know me lah bro. I ni bukan nak cakap tak Bukan tipu. Bukan club. Tapi memang tak bersyukur. Tapi itu aku punya tricks yang aku rasa yang buatkan aku sentiasa nak. Lagi dah lagi lah. You love to see progress eh. So Buatkan kau nak 69 tu lah. Betul. I mean, So aku rasa walaupun aku menang pun kadang-kadang aku tak puas hati timing sebab tak kena kan. mesti ada something. I mean, it's always good to be unsatisfied. Yeah, Meaning you always hungry lah. Yeah, you always hungry and you makan lah. Itu kita. Kita orang nak lepas. Hydrated. Okay, just I mean nearly to the penutup. I mean for Amin, what's next? Maybe apa, pergi Gold Coast lagi ke? Maybe KLSCM nak buat sub 3 ke? I mean, what's next in I your... think most of the runners yang ni, the next one is KLSCM. KLSCM, right? Yeah. So basically macam you dah reach 303 marathoner. You mean you nearly to that elusive sub 3 yang Cici kejar 5 tahun. So you're there. So what's next in your book of marathon? I mean like the short term is sub 3 lah. Tapi the thing is, it's not this year lah. Lagi setahun. It's not happening this year. That's for sure. Maybe next year we will try to attempt it lah. Tapi kalau for KLSCM ni, maybe want to create the feeling macam lari kat Gold Coast hari tu. Bagi glove lah dekat. KLSCM tak payah bagi glove. Kau kena datang KL 4 hari awal lah. Bahasa memang tu KL lah. Bahasa memang tu KL lah. Dia cakap lah. So basically, I mean, to have that feeling yang sama waktu race. Yeah. So, I mean, kalau boleh negative split, then it will be better. I mean, of course susah nak buat 303. I mean, mathematically, generally susah nak buat timing tu dekat KL lah, right? Betul. Cuaca, cost, Yeah, tough berbukit. cost. So, okay. Maybe tadi nak buat 303.
Tadi mau cerita buat TO3. Buat cerita. Boleh. Ini sebuah order. Haziq Kena tekankan live je. People remember, bro. Haziq, of course, it's a big year for KLSM Yeah, of course lah. The main target is the A goal. this year. A lah, dia dah higher. A plus lah. A++ lah. Memang KL Standard Chartered Marathon. Because it's a preliminary round for SEA Games. Top 5 akan get the chance to go to SEA Games. So yeah, that's the main goal. But in between adalah races yang aku dah set as a training. Claim dulu training. but Saya mesti sangat cari saya. kalau boleh aku nak menang lah walaupun join as a training kan. Sebab itu memang dah jadi goal aku dari dulu. That's your system now, Yeah, You always sebab want to win. aku plan I want to be so good that when I join event as training I can still win. Wow. So You are now, bro. Depends lah who is the competitor lah. Kadang-kadang nak tekan-tekan pun. So that's the goal lah, to be so good that you are training during event and still win. Yep. So yeah, It's not easy to do, huh? yeah, but a few races in between. The main goal is Uncharted, so hopefully it's gonna be smooth for the next. Okay, we wish Haziq And Mino. the best. Harap Mino boleh dapat beat Haziq for that second slot. Nobody knows, bro. Never say never. Never say never. Nothing is impossible. Iqbal, anything, any additional questions? I mean, from me dah settle lah. Okay lah. I say Mino emang. Okay lah. Mino lah number 1. Mino lah has one. Shout out to Dirigo for Mino number 1. Okay, I think Ada apa-apa kan nak cakap? Ada apa-apa? Ada edit Kita- paste apa ke tak ada? jom kita pergi ke topik-topik hangat. Very quick. Thread dan juga Okay, what is happening? Instagram lah. Running over. Dah 8 bulan kita orang tak tahu apa. Ush, kalau nak 8 bulan banyak. Banyak. Kita ambil yang dekat-dekat je lah. Yang seminggu 2 punya cerita. betul. Apa? Oh, Bob boleh score. Bob T20? Oh, bukan. Oh, itu boleh cerita kat. Skor awak. Skor marathon tak cerita. Skor marathon. Kau menang nak cerita lah. Tapi skor marathon tu nampak you tak stress lah. You memang easy lah. Sebab yelah. Okay lah. Tak ada. Training, is it training purposes? Score? Memang santai dengan Paytech lah. Betul You're lah. no best friend. Yes. They Me and Petek now every race we race together. Tapi dah cakap dengan Petek awal-awal lah. Bro, you veteran kan? Okay lah, we run together lah. Oh, maksudnya lain Lain kategori. kategori. So tak payah menekan. Yes. So kalau dia menekan pun saya tak tertekan. So Faham. okay lah. So skor macam-macam hal lah juga yang jadi dekat I mean bukan hal lah, macam-macam komen lah Issue lah. dekat Issue. social media yang baru saya baca pun ada yang tentang ada yang cakap prize money lah, ada yang cakap pasal apa volunteer punya isu lah. Saya baca. Tapi of course lah kita tahu organizer nak cuba yang terbaik juga kan untuk Betul. cater tu ni. So mungkin kita boleh tunggu je lah penjelasan daripada skor kan. Sebab dia pun memang minta feedback. So bila dia minta kita bagilah feedback kan. But anyway, I think it's good that what Score Marathon is doing sebab the point is dorang boleh gather participants up to 51,000 and I think that's a huge thing lah. I mean, if you can attract 51,000 to attend your event, that means that's something also lah. I mean, but of course, there's always room for improvement lah from the organizer side. Always. Banyak lah isu actually. Score, Kaltra. Kalau isu tak Photographer. So diorang cakap macam all this Thai photographer like macam took over the event. Thailand. Oh. Tapi of course I think for me itself, kita pernah pergi Hanya dulu kan. Diorang punya setup memang gila easy bro. lebak sikit. Thai photographer kan. Dia letak sini bro, dia punya ni. Dia punya lighting. I mean, you've been to Hainan Marathon. Yeah. Dia punya photographer memang different breed extravagant sikit lah. Extravagant. So a lot of issues lah in Culture and Score and then apa nama
pasal apa? Edit Strava. Edit Strava. So edit Strava ni basically macam mana? Kalau aku tengok kau selalu juga edit Strava. Kau selalu minta aku baik. Aku selalu mileage touch code Zik. Ada 3 kilo. I mean I don't know. Boleh edit ke? Boleh edit? Edit tu boleh je. Apa je yang tak boleh edit sama AI ni, man? I mean if you AI, I mean dalam Strava you can edit the pace ke tak boleh kan? Aku rasa boleh. Kalau kau manually enter ni, cuma kau tak ada map apa. Oh, manually enter data. Yes, boleh. Nanti balik saya buat. Half Tapi marathon. aku ada terbaca juga One Elite Runner ni dia nak jual dia punya Strava data. Oh. PM aku Timing 2:44 marathon di score dengan heart rate 167. PM Haziq untuk best price. Tapi yelah, I think dekat Malaysia kita tak nampak tu macam benda yang ni sangat. Tapi kalau kita tengok dekat scene Indonesia kan, siap ada apa Strava jockey. Strava jockey ya. Buat duit bro. You run kan for that guy and all. I think at the end of the day, you do apa yang buat kau happy lah. Betul lah. Betul. Yeah. Betul lah. I mean, it's a sport anyway. There's no right and wrong basically. Betul. Because the intention for people to run pun macam-macam. Ada yang datang. Ada yang for the gram. Betul. Ada yang basically for health. So kita tak boleh lah nak generalize everything. So biar happy lah. biar happy lah. As long as the guy happy lah. Kasi happy lah. Tapi tulis dekat thread tetap boleh. Saya tengok bukan rangkap ni admin pun. Aku dah cuti. Dalam satu bang. Okay. I think we can wrap lah. Yeah, thank you very much Haziq and Mino for having our 8-month anniversary episode. We see you next year, okay? Jangan lupa lah everyone nanti yang mana ni boleh komen lah nak siapa. Nanti datang next year, I want to win cigarette. Okay, right. So hopefully we have the. Hopefully we have the next one lah. Tengok Macam mana? sebab kita pun macam busy sikit dah week berapa ni kan. Bagi alasan dah. Alright. Hopefully KL Podcast ni pun tak full lah. Betul lah. Podcast ni susah sikit lah. Sejak ada set Sadi datang. Nampak-nampak dekat. Okay, basically before KLSM ada any major races in Malaysia? Anything you're going to register? Bagi tahu orang tak tahu. Untuk F6 lah, Meta Time Trial Bangkok. Oh yeah. I think annually for you, right? Yeah. I mean, anything? Puma Night Run bila tahun ni? Saya rasa macam tak ada tahun ni. Macam tak ada? Awak check dengan coach awak. Ni saya tanya coach saya. Awak tak pergi. Betul lah. Kau siapa? Cici. Yang Kemar. Siapa nak Cici punya transition ke High Rocks, komen di bawah. Kenapa tak ada guest lah? Okay, alright. I think that's all. Alright, thank you for episode 8 of Mike Happen. And macam biasa lah, walaupun malam-malam jangan lupa subscribe. Share. Itu yang motivate us to keep going and always comment lah. Walaupun lambat Tapi ramai yang minta Jangan mencelah. bukan yang minta cakap bila nak next Actually ramai je. Tapi sebab memang sampai dekat Gold Coast itu ada orang minta kan. betul. Dekat Gold Coast suruh tanya mana podcast. Mana kita nak letak muka. Saya tahu cakap lah tengah rekod. Lambat sikit. Sebab kita rekod pakai iMac. Tapi memang for the whole 8 months ada nanti. Itu jawapan. I think most of the audience macam nak juga Alison kan. Nah, Alison. I think next one lah. Kita kasih jadilah Alison. Kau nak komen kat dia. Kalau komen kat dia bila nak Bila nak pergi. Kita dah ajar banyak kali lah. Kalau dia tekan kita orang macam okay sit lah. Okay. Kita orang motivasi selalu. Okay kan? Okay. Alright, thank you so much. Thank you. See you all next one.